mi kainatuga Allah subhanahu wa ta'ala wani tafat makhluq take lawafa ein komme makhluge algon men mi buddhi huri insanunna dani tafat message take demu egotun gahaki wes Allah subhanahu wa ta'ala lawafa wa ajab kuranivi makhluge ade mi gas mi eya fehikama taza kama arokan libu maffahu egewa fehi fetta faba eya hikikama anarufakan tibide makhluge ade mikantatta gah kurimati mun algon men insanunna ebade wara muhim message e message ki algon men hayatuga mi duniyega Allah subhanahu wa ta'ala lawafa wa komme makhluga ki diruma kaffahu e diruma nimume annane makhluge kan ade komme echki maruwegen fanawegen dane echkan e usulun e hamage matin algon men insanun wes mi duniye do ko danje hene ehme Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu ga wahi korwa fawani kullu nafsin dha'iqatul maut ade duniyega Allah lawafa wa komme nafsaki wes maruge raha libiganane echke lobeti muslima khuna khutum ehmima algon men insanun wes mi maruge raha libiganane kan danegen e mara algon men beje tayyaruwa algon men aras kuramunda mi haya mi duniya algon men duko madama qiyamet duhu Allah hadrata algon men komme mi hek wes rujua wani kan danegen e duwa hattaka algon men gadala tayyaruwa mato e duwa algon men bajweri nawo mattaka mi duge mi hayatuge peenun hegotuka hifamato